Welcome to your All Podcast, your ultimate source for all things rugby. I'm Adrian Pawat alongside my co-host Angelo Putter. So in ons is binne episode 41. 41. Here we go. Hot outside. 40 degrees. Just All uit te zien. Waar wil ze wees? Meneer, feit is uit. Feit is uit. Getrouwde man is hier op een woensdag, mommy's night. Just Talk about it. And obviously we're going to talk all things rugby. 100%. Top 12. Results. Holland. Bitter. Is lelijkie bitter. And then obviously the international fixtures and results we're going to talk about. 100%. South Africa hurting Japan, New Zealand getting one over Ireland. 100%. Controversial red card. Should it be a red card? Shouldn't it be? We're going to chat about that. 100%. And then obviously we need to thank our supporters and our sponsors for being behind us and always sharing our content and liking it and subscribing to us. 100%. If you haven't subscribed and liked it, go now and do it. All 8, all over the socials. Do it now. English is on another level, eh? Woolworths. Huh? Just Woolworths. I'd like to thank FLM Attorneys, SSA Custom Designs for any bottling water labels. Talk to us, we'll read you up. And we have a new sponsor on board. Talk about it. NMX2 Trading. Yeah. For all support and trading. So talk about it. If you need any custom-made cups, beer jugs, you name it. 100%. Printing on t-shirts, printing or t-shirts with printing. Beanies, caps. Cappies. Talk about it. Whatever you want, they will provide. Huh? They will provide. 100%. And then our guest today. Sure. What a person. Taking the whole social media over. He's a dedicated shark of the ocean. Derby Curls River. Is there a fire somewhere? Firefighter. Cape Town firefighter. Well built. Darren Reuters. Curls River Rugby Club 2025 season. And it looks like 2026 also. Oh my word. What a person. We will have Darren Reuters tonight, all the way from Curls River, on All 8 Podcast, episode 41. And he will bring the heat. And he will cool you down. Because he is a firefighter as well. Darren Reuters, aka Perky, is in the huis. Here we go. Welcome, Darren, to the All 8 Podcast. We know you're a busy guy. Full schedule. Full circle. Oh, what schedule? What schedule? Sometimes go. Darren, welcome. Let's get it starting. Who is Darren Reuters? Firstly, thank you so much guys for having me here. Ik kijk altijd in de shows en dan wanneer ik soos as jy die klub rugby manne interview en dan wanneer manne ek hoop die manne gaan na my toe kom hier man. Dit was al lank al in die Engels raak 'n bietjie op soms. Maar baie dankie manne om vir my hier te hê. Darren Reuters. Ja, ek is maar oor wat groot geraak het in Durbanville, Morningstar. Die strate van Morningstar. Al die jare daar gebly. Actually ek nog nooit uit Morningstar Durbanville uitgetrek. Die jaar was die eerste keer wat ek soos uit die plekke kom. Alpha Primair School groot, school gegaan, Durbanville Hoërskool gegaan. Na daai toe weeg ek na Derby Rugby Club toe. In firefighting gegaan en dis waar ek nog steeds is. En ja, dis waar ek baie chill hou van sports. Yes. So Darren, om aan te sluit daar by jou jy hou van sports, you know, you've played a big role in Super League A. You're a 4 o'clock person. Playing 4 o'clock. In other words, you're playing first team. 4 o'clock man. 4 o'clock boys. Darren, how did your rugby journey start? My rugby journey het actually begin op die ouderdom van 6 jaar oud toe ek by die Alpha Primair School gegaan het. Soos ek vir julle gesê het, ek het baie rugby gekyk saam met die groot manne, saam met my pa, saam met my onkels. Dit was verpligtend. Dit was verpligtend geweest om die groot tafel te sit 100%. Saterdag en ja, ek mag van kleins af verlief geraak op die game en van kleins af begin speel totdat ek nou nog speel. Darren, sê gou vir my, why the move from Durbanville to Curls River? So, hy is moeilik dis die vraag wat jy altyd op my brein was. Van kyk jy,
Durban wil beginnen, Yes. Ja. schrijf zij Kuilsrivier toe. Yes. Dus schrijf van Kuilsrivier af, terug Durban wil toe. toe. En nou ze weer van Durban wil af, terug Kuilsrivier. En weet je wat interessant, ik kan uit elkaar vragen, hoe zou jij dit doen? Hoe zou je dit doen? En want daar wil het elk jaar is lente om je kap te winnen. Elke liever jaar. Nou ga je naar Kuilsrivier toe, niet dat ik voor Kuilsrivier en ik zal voor Kuilsrivier speel. Want ik is Nou hoort jy Wakkie, ik is een community man. Jou Warren, as dit groot contract. Ik bedoel het maar niet. Ik zal niet klap speel, maar nou vragen ze voor de kijk, ons komen nou uit communities waar ons moet samen staan. Yes. Zo, dat zie Ja. iets wat, dat moet het zo wees, verstaan je? Ja. Zo, terug op jou. Weet jy wat, ek blame actually vir die ou wat saam met julle die jaar gespeel het, ek weet jy, RT van der Merwe. Aha. So hy kom van Kuilsrivier af. En ek en hy was saam op hoërskool gewees, beste pelle gewees. En sy tweede jaar wat hy by Kuilsrivier gespeel het en toe, as hy soos heeltyd op my kuis, ek dink jy moet Kuilsrivier toe kom, jy sal die rugby geniet daar. En hy het my soos elke Saterdag genooi na die games toe, terwyl hy by Dilbel speel. So as ons die game daar gehad het en dan kom die Kuilsrivier rugby klub om sy game te kom kyk. En so het ek maar die vibe gesien by Kuilsrivier en ek het verlief geraak op die mense, die community club, familieklub en ja, dis maar waar ek gesien het, ook miskien kan ek hier in vir Pelicist en ja, en na my eerste jaar, daar was 'n klein COVID gewees, so ons het nie 'n volle seisoen gehad nie. 100%. En toe die liga weer begin en toe skuif ek weer terug Durban toe check ek, maar ek nou actually lus vir competitive. Yes. Maar hy het die bas skryf vir die toe in Superliga A. En dus toen ik besluit het gemaakt en move weer terug Durban te maken. Maar dat ik volgende jaar, laatste jaar weer een move gemaakt het en toen was het maar niet basically weer dezelfde story. Ik word gevraagd om Kuilsrivier toe te komen. Boys het my mis daai kant. Yes. Is dat jy maar die boys nou weer shine? Shine, ek het niks te sê nie. Ja. Ek voel Darren, ons weet jy het 'n baie tawe werk. Firefighting is nou fire season, I guess, enige somerjaar, mos maar. So, hoe balans jy jou sport en firefighting? En influencing. Ja, ek meen maar. Ek sien maar die video's op Facebook, jy weet? Ja, maar ek is so 'n bietjie op TikTok, ek kyk maar die man, dat is 'n goedjie so. En jy's een van die min ouens wat in minder as 20 minute vandag 'n 5 views kry. So my skofte is basically ek werk 24 uur skofte en so ek sal 24 uur werk en dan het ek 48 hours af. En ek sal af wees 2 keer of soms 3 keer 'n Saterdag per maand. So ek sê altyd vir die coaches voor ek by enige klub gaan speel, sal ek altyd my schedule vir hulle gee en dan sal ek sê daar sal weke wees waar ek soos 1 keer oefen of sal weke wees waar ek 3 oefeninge het, maar dan sal ek nie kan speel die Saterdag nie, of miskien 1 oefening kan het, dan sal ek kan speel die Saterdag. So dis maar 'n bietjie taaf. So ek maak altyd seker my communication met die coaches is op standard voor ek aansluit by 'n klub. Want ek wil dan nie by die klub kom en dan disappoint ek die boys om te sê en weet die boys en die boys praat en dan weet as hy 4 o'clock man is. Yes. Dis nie by oefening nie so. Ja, ek maak maar net altyd seker die coaches en players is bewus van die skofte. En as hulle van my skofte weet en daai balans is daar en dan behoort dit te werk. So soms dan sal ek vir die coach sê ek sal nie miskien Saterdag kan speel nie, maar ek sal wel die volgende Saterdag en die Saterdag daarna kan speel as gevolg van my skofte. Want ek moet ongelukkig werk op 'n Saterdag en dan sal dit maar net so wees. Sorry boys, een van die skofte wat ek moes werk, dit was actually 2 jaar terug toe ons in die finaal gespeel het. Toe ek by Durban was. En daai was die enigste game wat ek moes werk. Van die hele liga. En toe? Al die liga games gespeel en net die finaal gemis. Dis die een team Nemies. Die Hamiltons wat as het laatste jaar of jaar voor dit? Dit was 'n jaar voor dit. Voor dit. Ja, dit is 'n jaar voor dit gewees. Dat is die jaar wat ons Gold Cup gespeel het. Ons het vir julle nie in die semifinale gekry. Toen winnen we ons in ons tweede laatste. Nee, het jaar voor dat ook. Toen winnen we ons ook aan die semis. 2023. We het aan baie willen gewen, ja. Ja, je hebt bij je gewinnen. Darren, obviously, they had a freak accident. I would say freak accident because
somebody's hoe skoot laal, is laal Hendrik se hoe skoot dat kon? Dit was die wing geweest. Was een wing. Ja. Ek oukie wat by Helderberg was, Vidi toe gaan. Dis 'n goeie wing geweest. Hy het geskoor in die hoek en hy spring oor en hoe Alles gebeur het alles het baie vinnig hy oomblik gebeur. So ek het basically nie oorgespring nie, soos ek het geprobeer om cross die fence te doen. En ek was in 2 minds gewees. Aan die een kant het dit vir my gesê like gaan maak die tackle en aan die ander kant is dit amper soos hy klaar die 3 geskoor, moenie kom met die. En somehow steek ek toe my been uit. Ek weet nie Pollets uit die sak ja, iets soos dit. En my stats hak toe vas in die gras en hy val met sy besig om die traai te skooi, hy val toe met sy en al sy weight teen my been en ek hoor net soos ek gesê het in een van my TikTok video's ek kan skooi. Yes. En next thing you know val ek boor om en hou ek my been vas en daai oomblik het ek geweet soos dis van. Maar was 'n oomblik in 'n video, kyk ek is ook ek analyse alles. Daar was 'n oomblik in 'n video wat vir my so kalm was man. Ek dink dit skop klaar in kop raak ek is nou af. Ja. So omdat ek basically met injuries werk soms alles so skare ongelukke kry en mense breek hulle bene, hulle van arms en so. So ek weet al like toe ek daai oomblik gesien het hoe my been lyk en toe moet ek dit gevindig iets proses. Yes. En toe ek dit klaar geproses het en toe dis toe waar die pyn begin inskop. Ja. Darren, ons weet beserings is die natuur van die game. En definitief. Daai kan ons nie wegvat die Hamburg Stad rugby speel. Om daai te vermy. So in 'n oomblik het jy natuurlik kyk soos hy sê het baie vir my aangepas by die situasie. Klappies en dat my bene sal breek en dis dit. So in 'n oomblik jy het mos nou al jou aspirant idees van wat jy môre gaan doen, wat jy volgende week gaan doen. Hoe dit hy vir jou geaffekteer daai oomblik? Om eerlik met julle manne te wees, ek het maar net gevat soos dinge kom. Ek was toe hospitaal toe gewees, ek het vir my operasie gegaan. Gelukkig is my operasie dit was onmiddellik, maar dit was die nekste dag gewees en ek het uit die hospitaal uit gekom en vir die eerste maand het ek net vir myself gesê, you know what, I'm just going to take a break from everything. Ek was ook lief gewees by die werk en dit was toe vir my basiese tyd om te reflect basically. Om aan my toekoms te dink, like, as die injury nog verby is, kom ons sê die injury is nog verby, what's going to happen next? Obviously I'm going to go back to work, but how am I going to deal with that situation, you know? En ek het my net gevat as, okay, as ek nou my recovery doen, my rehab, alles klaar doen, sal ek extra hard moet werk, maar wat ek vir julle manne wel kan sê is, dat het vir my 'n groot lesson geleer, omdat dit wys my net hoe vinnig dinge kan gebeur in die lewe. Oogknip. Een oomblik is jy 100% fit en die next oomblik is jy... Maar jy lyk nog baie fiks hoor, ek meen, jy was nog uit maar, bro. Ek kyk myself en dan dink ek, yes! Die man is die oorste. Dis nou 'n flyer. Die man is 'n flyer, ek is afste maar dit blik. Die man is die oorste, is ooit beseer as dat ons stikkie by die eating plane, ons weet af. Die man is stiek. Ja, laat ek my is 'n baie active so as gevolg van my werk ook, ek moet actief bly. Dit het my baie gehelp. Ek wil weet nou die danser wat is op Facebook. Dit lyk my amper soos heel Bammies net. Dis net boys, dis net entertainment purposes. Okay. As niks van dit. Ons gaan ook hier praat oor die baby oil in die Kaap. Ons gaan nie op piek. As maar net Darren gewees, was hy dit was nie. Daar was ek peertjie, hy was Darren gewees. Hy was Darren wat daar gedans het met die strepe en goed. Hy was in fire en hy dames wil hom blus. I guess. So, girls, please. Play in your lane. Play in your baan. Asseblief. As baie van die girls hier is, moet die anties sê, hè? Nee, die anties. Antie, asseblief maar nog 'n toekoms voor hom. Dan Darren, sê nou vir my, tydens, dis nou die moeilikste gedeelte, weet julle wat vanoggend terwyl ek skool toe ry, luister ek Jacob Kriel se onderhoud. En hy sê hy het seker gekry by die bokke, né? En direk na sy besering, hy het gesê wat het seker gekry, maar as ergens daar besering wat moes operasie kry. En direk na die operasie
terug op die veld, die Lions, Boef, baas en blinde derm. Hy sê, hy het geen support gekry van Saul, er was 'n fight vir hom, om sy geld en goed te kry. Hy het hom op betaal, want hy kom uit operasie uit, Boef, baas en blinde derm. So hy sê, toe die moeilikste ding vir hom was, ondersteuningssysteem, supporting system, vanaf Saul en die Lions, en selfs sy vriende, so-called vriende, in sy tyd van sy nederlaag. Want ons weet mos maar, dit is op 'n high, dan tref jy linde. Nou is jy terug, nou vraag jy vir jouself, okay, waar is ek nou? Nou daarin, en kyk jy het ook ernstig, want jy was gebreed, jy was mos afgebreed. Nou, daarin, van jou kant af, en jou persoonlijke opinie, dink jy jou supporting systeem was redelijk goed? Dit was baie goed, ja. Van dag 1 af. Yes. Van die oomblik wat ek hospitaal toe basically gegaan het, was het baie goed geweest. Die manne was daar vir my geweest, die familie was daar geweest. En die aunties. Die aunties was daar geweest. Maar ja man, dit was baie goed geweest. Die manne, my familie en my vriende, allemaal het kom inpop elke dag. Hulle het my gehaal by die hospitaal. Ek was sommer gevat en in 'n boot gegooid toe ek uit die hospitaal uitkom. Yes. Maar ja, hulle het by my kokeie by die huis, hulle het my goed gebring. As ek iets nou nodig gehad het, en dan word het my gebring. So ek sê dankie aan my familie en my vriende wat my gesupport het. Hulle het basically gemakkeliker vir my gemaak, my recovery en alles daar. Soos nie allemaal van ons was nou bevoorrecht om daai te het, soos ek nog met Jaco Kriel. Daar was nogal sy, vir eens op 'n tyd was dit 'n waffelse flank, wat jy nou so. En vir wat op die ouderdom moet klaarmaak met rugby van geen instel belang aan hom, van hy sit fights op soos hy pay. Maar weet my ouwens, ek sê nou vir iemand, soos hy pay nie soos honger dan val ons in die lende, dan val ons in armoede. En daar is 'n realiteit hier buite. So guys, whatever jy hier maak, seek for support. Seek for support. Dit is net so sterk tot sterk vir jou kry. 100%. Verstaan jy? If we now look back to obviously your setback, what has it taught you? In 'n kort opsomming, dit het my basically geleer om humble te wees. Dit het my geleer dat enigiets is moontlik. Soos ek gesê het, een oomblik kan jy op 'n high wees, volgende oomblik kan jy op die grond wees. En ja, dit het my geleer om nederig te wees. En dit het ook my geleer dat like no matter where you are in life, you can still make a comeback. But it all depends on how much effort you put in. So ja. En dan een laaste vraag van die All In podcast. En jy moet vir ons eerlike antwoord. Ek weet nou waar die gaan. Maar ek sê ons weet dit gesê, jy is tans besig met selfrefleksie. Jy werk aan jouself ondersoek wat 'n bitter baie goeie aspek is van die lewe. Want ek dink baie min mense doen dit om self ondersoek in te stel, want soms is die volk net nie so, onder jou ken. En as jy tevore bewaar, jy wil ander mense blame verseker op en alles, maar self ondersoek is krities mense, krities. Jy kan een social worker... Ik zeg dokter Vol. Nee, dokter Vol. Ik heb aan gedink om misschien om in psychology over dingen te gaan, om een beetje met die koppen te wegen. Ik zou like zo binnen iemands kop te wees, wat hoe je denkt. Maar het gaat moeilijk wezen om in onze kop te komen wat loskakelen, dus Darren. Maar anyway, Darren, straight to the point. Twee vragen. Wanneer zal je terug op je veld wees? En bij wat se klap zal je wees? Makkelijk, die tweede is makkelijk daardoor. Ik zal even jou nummer 1 kan antwoorden. Ik weet zelf niet wanneer ik terug kan dus op je veld. En first heeft me gezegd nog zo'n 4 maanden, maar ik ga niet bank op dit ding. So, daar zal ik het weten, maar ik ga niet bij je Kelterrivier, bro. Nee, die! Ga kijken op hulle buiten. Dit is een wie aan? Walter is obviously Shane daardoor bezit. Maar die groot naam, Wacky. Of course. Je moet toch verschonen, ik heb nog geen sociale media vandaag geleden niet. Weet je me een beetje bezig hou, maar ik zal nog als ik in mijn alleen tijd hier,
sal ek ook vandag vir hulle so 4 minute gee in my tyd. Van dat eer wat ek het myself, sal ek ook vir hulle so 4 minute gee. Miskien verander jy vir my. Ons wil vir coach Warren Peterson baie geluk wens vir sy aankondiging van om die hoofcoach van Kuilsrivier te wees vir 2026. So great, my coach Wakke het gesê hy sal nie mind om vir Kuilsrivier te speel nie. So asseblief coachie. Hy het dit nou net gesê. Hy het dit nou net gesê, Darren is nou Coach Wakke, jy ken my goed, as jy sal my meeting reël, ek praat dit rand en sent. So ja, all-in family, Darren, ons wil van die geleentheid gebruik maak om vir jou bitter baie dankie te sê, om vir ons 'n tydjie af te staan en iedereen, was 'n moeilike taak. Ons wou lankal opgekry het, maar toe ons vraag was altyd, is die man al op die been? Ons kry dat sy kant toe weer nie, maar jy had het rondom jou werk en toe sê ek het om eendag 'n nuwe video van hom gesien, die neemse krikke is. So ja, Darren. Want brother, een so onder die sweater. Yes. Flexing en Ja, so jy. Ek het in die speel was dit gewees. Wat sê jy? Ewan. Ja. Ek het so ja, Darren, baie dankie. Ons waardeer jou tyd. Baie dankie man. Dit is lekker om hier te wees. And obviously we have our rugby results. Always. We start off by the top 12. Top 12 Boland in die skag. In die skag. Ons gaan sommer aan die kant aan die Saldanha. Saldanha versus Delicious Northwest. 32-23. Nail-biter game. Didn't know what happened, or don't know what happened with Saldanha, but this is unlike them. But Van Rijn Eagles visited Vredenburg visited Van Rijn Eagles. Van Rijnsdorp, zoals I said. And they Vredenburg beating convincingly 48-29. And what a game. Westbank versus Worcester Villagers. Worcester Villagers on a high when they started, but then Westbank managed to. Yes, and Westbank managed to slip in by the back door and catching up with them. And after that, at the end of the game, Worcester Villagers noted with a penalty. And die doodsnikker. Robertson Town beating Ebbsdale. A 6-a-side cricket score. 80-12. But Mullen had some words to say to the Buffalo. To the Buffalo, word of the day. Toe kry ek 'n video, we sien ek 'n video en daarna toe dans hulle saam mekaar in Jordan. Dis waaroor dit gaan. Let's see us what it is. Then Rose is losing again Bothever. First loss of the season. The season, but I think it's a good one. It's a wake up call and a humbling one. That's up to Bothever. And then never expected it. Yeah. Hillcrest going down to Grabouw and beating Safco 1922. Unexpected. I don't know what happened. Safco is taking a dip. They won it 2 seasons ago. And now they're just taking a big dip, but I think overall they did exceptionally well. But I just think maybe take their foot off the pedal. 100%. I think in the underestimated losing it, obviously. But we'll obviously post the fixtures. But I think a final. I would say Saldanha, and if they don't play against each other in the series, Saldanha and Robertson Town final. Worcester Villagers. No, Robertson Town. Okay. That's my team. Finals. I predict it now. Worcester Villagers, Robertson Town. I hear you. It was our result for the past weekend, top 12. And then enter Men's International. Take us through it. Barbers beating the All Black 15 33 points to the All Black 15 beating the Barbers 33 points to 19, but the score was 19-0. With all of that South Africans and obviously pack dominant. 100%. I think it was a wake up call for the All Black 15. But I expected more from the word get go from the baby of 15 All Blacks. So I don't know what happened. I think it was a thing of they're playing the Barbers, they don't really train together. It was the first week together. But I think overall I think they did exceptionally well, and I think they a great comeback as well. They could in the second half especially do what they needed to do and what was expected from them to do. 100%. But I think overall they had an exceptional game. And then the Springboks beating Japan, also 61 points to 7.
Well, Japan just couldn't get going, and the Springboks just put their foot down from the word get go. Deeper to the powder. Oh, Deeper. I think Sasha is doing it consistently week in week out now with the Springboks. So I think he's I think Pollard, I won't say he's off the course, but I think the future is looking bright. Right. Because Mani in place him. Oh, it's better. And I also read the statement on social media that Fynbos KwaZulu is better than Carter. That's a big statement. I think it is a big statement because Carter is probably the best, I would say still. Yes. And my personal best thing thus far him. Only time will tell. I think they say Bola always say don't peak too soon. Let's just hope for Sasha for an injury-free career. Then he will become the best, I guess. And I think that a lot of people has been making comments of his being arrogant and stuff. I mean, I love being. You're not arrogant. You convinced. There's a fine line between arrogant and being confident. 100%. Right? Sometimes people will think it's arrogant, but they know you. They know you're confident, and you can back your confidence. 100%. That's important, guys. Sometimes you need to know a person before defining a person. Is that correct? Do you agree with me? I do also make it. Here we go. Talk about it. Guys, there's a fine line between it. So read between the lines. Fine line, fine word. Oh my word. Fine word, fine line, KwaZulu. Ik draag voor heel Engelse klas. Ik play on words. Talk about it. And then Argentina 15 losing out against Munster. 31 points to 28. And then England, I would say, bullying the Aussies, 25 points to 7. I think can we spend at least 50 seconds here? I expected more from Australia. Me too. I don't know why. But I think the pack dominance is a bit where they lack. And it always, like Jasper Wiese said, mentioned in the press conference now this week, he said, South Africa's obviously playing France this weekend, and it's going to be basically see who is the best team 100% when it comes to pack dominance. 100%. And whichever pack is going to dominate, the other team is going to obviously take they're going to take them out of the equation. Australia was on a high. Now they're taking a dip. And for me personally, they have to pick it up because the World Cup is close by, right? Yeah, and they're changing coaches as well, so tough. 100%. Scotland, yes. 85 points to 0. I mean, I remember I turned over the channel to the rugby channel. I think it was watching a bit of soccer, and I changed over, and I saw just before half time it was already like 40 odd, and I was like, I'm not gonna waste my time. But Scottish obviously proving to everybody that they are one of the big dogs and can play World Cup for sure. And they definitely gonna test the All Blacks this weekend. All Blacks. If you compare Scottish to the Irish, similar type, but Scottish love playing a more expansive game, playing it wide with the wide channels, hitting it up in the middle, and then going wide. And obviously with the likes of Duan van der Merwe and Darcy Gray, and then Darcy Gray on the one side. I mean, they create so much opportunities for them. Duan being obviously explosive, strong, and obviously your Darcy Gray showing some footwork, fancy footwork, but they say it's normally the guys with the Power Rangers that can show some feet. 100%. It's inevitable that you're gonna stop a Power Ranger, so you can see it in Springboks. And I think this the big one. Ireland losing against New Zealand, and everyone, I think all the odds was against New Zealand. Obviously, everybody is against the New Zealand's. Always, I don't know why. I think New Zealand proved the point on Saturday. If you look at the red card that happened early on in the game, would I say it's a red card? I don't think so. It was a bit soft. It's debatable, but if you look at the rules says, I mean, firstly, he used no arms. No arms. Secondly, it went
obviously above. Obviously, I know. And I think look like a forward pass. So you could have justified based on that. But I think overall, Irish came after that yellow card. They came out and they played rugby. And the All Blacks were behind 10 points to 0 and struggled to get going. But I think the blow to the Barrett brothers was obviously harsh early on in the game. But the guys that came on, Josh Lord and the likes of Lester Finder Nuku, first touch, going around Ringrose and I mean doing his thing. Jordan breaking the line there and then they ended up scoring. That's a class rugby player. Classy rugby player, but I think overall they did exceptionally well. Slowly but surely getting to all the expansive game that the All Blacks play 100%. and killing teams when it comes to broken plays. I mean, the likes of Damien McKenzie also coming on late on in the game and showing his worth. And I think the All Blacks did exceptionally well. If you look at the fixtures for the upcoming weekend, Ireland play Japan. I think Ireland is gonna hurt them. Yes. At the Viva Stadium, and then the big I won't say big one. The big one is later on in the evening, but there's also a big game: Scotland versus New Zealand. This is gonna be it's a must at Murrayfield. Must watch the game, but I think New Zealand has it in them to take the Grand Slam this year. England versus Fiji. Yeah. Fiji. I would love Fiji to win. I think Fiji in Italy versus Australia. I think Australia. And the big one at 10 past 10. France versus South Africa. Done deal. I'm going with underdogs. I'm going with France. I think it's gonna be a great weekend of rugby, and I think that we can expect a close scoring game against France and South Africa. And I think Fiji is gonna bring the flair to England. 100%. At Twickenham, the house of rugby. 100%. And from my side, I think it's gonna be a blessed rugby weekend. Full of rugby, And don't forget, we also need to congratulate the South African women's cricket for making it to the finals and putting up a good performance. And don't worry, the country very proud of is very proud of you guys. Unlucky for not winning it, but overall very proud. Very proud. But that is our fixtures and results. Here we go. And then we want him to do 3 things for us. Yes. We want him to like, share, and subscribe. Here we go.